Nā i ki te rā koutou, ko te wahine toa i tuku atu nei i te Pētihana Reo Māori ki ngā kaitoranga pū e 50 tau ki muri nei ko Hana Te Hemara, Hana Jackson rānei ki etahi. He ai ki ngā kōrero he wahine wehi kore tēnei i kaha nei ki te tohe mo te mana Māori. I kōrero mātou ki tāna tamāhine ki a Rāmari i te kāinga tipu o Hana i taranaki i te rānei. He rau maharatanga ki a Hana Te Hemara. He's this 5-foot woman that managed to create immense change in our country, and she did it in the most vibrant and fearless way. Tuku ana ia i te Pētihana Reo Māori ki te kāwanatanga. He wero kia pūmautia te Reo Māori ki ngā marautanga a kura, i roto anō hoki i te wā, i te mūhaere te reo. She was raised to fight for what she believed in, and that is exactly how she lived her life. I nāia nei, iri ana tana whakāhua ki te pokapū o ngā motu. He honore nui e kia nei e Graham Hoete. Mahi that I guess aligns with what I'm about, you know, in terms of messages that empower and celebrate our Māoritanga. We wanted Taranaki to embrace her and her contribution to our history and our future. Hei tā Mr. G, he toi e whakāhua ana i ngā tini pūrākau. It's a celebration of mana wahine, you know, too, and doing that in a very big, unapologetic way. Kua hipa te rima te kautau e tipu mato ana te ora o te Reo Māori. As Mum would say, everything, there's still more to do. But the fact that we have so many tools and instruments available for us to go on our own real journey is incredible. That wasn't available to them back then. Ka koke tonu ngā whakamānawatanga mo te ruanga o te wiki, hei rau maharatanga ki te ohaki o Hana Te Hemara. Regan Paranihi, Te Karere.